RM13,000 untung, tapi korang fikir nak dapatkan result macam ni, korang kena hadap cat saham 24 jam ke? Tak payah. Ini adalah portfolio Wahid Daus di mana melaburlah ke dalam portfolio US stock. Jadi Daus memang tak trade hari-hari pun, Daus hanya simpan and then Daus consistently DCA top up secara setiap bulan and then Daus biarkan je lah dia beranak sendiri. Dan rasa dia mudah saja dekat sini sebab apabila korang simpan kat dalam ni, korang sebenarnya menjadi owner kepada company gegasik seperti Apple, Microsoft, Tesla dan macam-macam lagi. Dan tahun 2026 ini memang game changer. Apple sekarang tengah deal besar nak guna AI Google Gemini. Dan Microsoft pula order untuk cloud AI dia dah mencecah berbilion-bilion dolar. Cuma Tesla saja yang korang kena berhati-hati sedikit sebab data menunjukkan sales kereta dia dah drop walaupun dah pakai Tesla. Tapi benda yang paling mahal sebenarnya ialah Google. Sebab Google ni dia ada share tau dalam SpaceX. SpaceX ni lah yang memberikan internet daripada satelit. So korang bayangkanlah kalau Elon Musk listkan SpaceX dalam bursa nanti, IPO nanti, dan apakah yang akan jadi kepada harga saham Google. So kepada mereka yang malas nak pening lah nak pilih saham satu-satu tapi dalam masa yang sama nak ride potensi macam ni, korang bolehlah consider untuk menggunakan Wahid. Jadi download saja apps Wahid dan jangan lupa masukkan kod DAUSDK waktu korang nak set up supaya korang dapatkanlah bonus permulaan. Jadi guys, jangan ingatkan ini bukanlah financial advice. Pastikan korang kaji dulu apa yang korang nak invest dan bersedia untuk alami segala risiko yang korang bakal alami nanti. Jadi guys, jangan lupa like video ni, komen pendapat korang tentang stok yang Daus sebutkan tadi ataupun berapa korang untung, dan yang paling penting follow Daus. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.